بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan, hakama Islam, alhamdulillah, yarnesab kita niyo amin hawak to na to insyaallah subhanahu wa ta'ala kumawa pangajian dayang mga wasiya sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala wasiyah sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lago-lago amin nalangkum doon hay ni in kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala iwang kapatot sin ipon niya usog babae atungod papalkala amoy in sabab hangkan sila piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun naroon hay ni kataan in kapatot sin hambuk pahambuk antara si mga bariman, antara si Muslim magkahi, antara si bariman magkahi, amin sumud na ron haon katantan. Karna in wasiya ini, pag iyanon al-wasiya bit-taqwa. Wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haamoy in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun impagyanon pagmabuka amoy ini kamaksuran niya tuod lang ta amoy timinggal ding hakatan piag mungkir sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Atin niya in kamaksuran amoy himinang kita taming sing ginawabaranta ding haamin piang langan sin Allahu subhanahu wa ta'ala asupaya madawhat na to in matan pagmabuwa pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ini, wasiya ini, pag iyanon at taqwa, wasiya sin Allahu subhanahu wa ta'ala, daing hapanagnaan, wasiyatullah lil awwalina wal akhirin. Qala ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ anittaqullah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod piag wasiyat hama nga sila amoy in nagdara sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya amoy in kaya panaukan kitab na kauna ring hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sila siyukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-iyanon pagmawamatan harap kaniya amoy in magadha amoy uno-uno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Sa lang niya sin kamu wa iyyakum wa anittaqullah amin subay kamu magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in dumatong in wakto punon da kamo katantan harap madtukan niya. Hati niya, punon da sin Allah subhanahu wa ta'ala in nakauna ummat, iban sin kahinapusan ummat mapun katantan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kamaksuran niya, doon hayaon, amoy ini sa lago-lago parkala, hangan sing kita nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amin subay tuod yaon ini makauna ring hakatan hitunay sing kita karna inyaon kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala ring haipon niya. Na bang in kapatot
sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya tukbal sin ipon na makakawa na in ipon kapatot dahil Allah subhanahu wa ta'ala sin amoy in subay sila pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala palam kasannangan haadlaw gana sabab inyad tulong takapatot sin Allah ta'ala in siya in pagtag-ipunan isa-isa niya tunggal wayron sa kuto niya damikian isab in kapatot sin ipon day nun haon amoy itukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kapatot niya mga ipon niya. Asobit tumataod din doon haon, but in kabtangan ini pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyarita kato, mapatot na to paghalian katantan. Doon hayaon, hasupaya di magbing kato in pagsusun haadlaw gana-gana. Amoin mga salago-lago long ta dahil ha mga mapatot na to hinangon dahil ha piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sa jaroon long ta amoin himinangkaw sin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil papiyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labay raring ha amoin pagmabuka haturan kawayan sin Allah ta'ala. Aparman niya, wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Kabuka kamu paamin narka tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala mga nagkufur. Atin niya, in kamu amoy nagdarasin kasabunnalan pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala biutangan sintuhan na to Rabbul Alamin in ipon niya amoy in longta himinang doon hayaon sin taming nila dahil ha amoy in piyag mabukaan nila. Atin Allah subhanahu wa ta'ala mabuka kita harap kaniya itukbal tayo pagmabuka ni maana niya roonhan, himinang kita taming doon haantara sinamuin kabubukaan biyay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sungon si mano siya bang siya simulang patungan Rabbul Alamin. Amo na narka jahannam. Amo na biyay ta doon halam sin ini ayat yaon. Wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Kabuka kamu paamoy in narka tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila magkupur. Hamanga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mana si pagkupur yaon, amoy in tabunan mo, in sara sin Allah ta'ala, palabihon mo, inakal mo ibang pikilan mo rin ha, ini sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay mga ini, jamadya to halaw man na to, labi-labin hawak waktu na to bihayaon ini. Bihan. In agama Islam, jukup-jukupan na. Ha, kahinapusan daak niya, amo na impamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyay ta sin Allah ta'ala, jukup na inagama. Di na siya manjari kanapan, di na siya manjari dagdagan. Hati niya jukup na. Salta doon hayaon, inibiyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nikmat niya, doon sa jaha agama niya, amuin, hisiyo-siyo idbakad, at tawahimin ang pardaakan niya, tumangkis na yung hapiyang langan niya. Amuyan to. Naman jari, doon hayaon, laungta, bang in ipon matan nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta nagahali siya sing katantan mapatot niya paghalian doon ha amin piatarang kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya nakahinang taming singgin hawabaran niya daing ha amoy in ini uno-uno na kabubugaan longta datunganan niya haadlaw gana-gana. Hati niya in kamaksuran doon ha biya din yung paghinang nato tampan. Biya din yung paghinang nato taming. Imaana niya, in tamingan nato, in kabtangan nato, iban sinhinang nato. Sabab doon ini, itungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa kitaon, in amal sin ipon doon namin himumungan ta, iban sin, amoy in hinang ta. Bang nag-akadin himumungan iban sin hinang yaon, na tanto na sadya, bang in hinang pamarayaw, na wayron tong bas, bang bukon karayawan. Nabang siya pamen hinang yaon, bat di mato siya pamangi, na inhinang mangi, wayron tong bas do kayong densing kangian. Kana naman si Mano siya. Bihan inamin jumato, hatiap-tiap hambok-pahambok deng ha mga Mano siya. Na, in mga ini, pag ianun doon haon, hangkan kita, diaksin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya mapatarang tapatuhan Rabbul Alamin, in kamatanan sin pagdaawan na to, in kita niyo nagtag-ipon kaniya. In daawan na to, way pagtuhanan na to, dukay malangkan isa-isa niya. Na,
Pagdayad to, piharap na to na kaniya, uno-uno inbiyay ta kato, dahil ngay mumungan ta iban sinhinang takatantan, subay inyaon katan miya makad. In paghalli ta, uno-unon mapatot paghalian, subay yaon, jumato kato. Haamoy in, wakto na to, hakabuhin na to, diha babausin, gumiini. Hati niya, amoy in subay jukopan in pag-ianon, pagmabuga, doon hayaon. Magmabuwa kita himinang sin ini dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala min wiyajib niya kato. Magmabuwa kita doon haamin timinggal sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Taniyo, iban himinang sin mga subahat, amo hindi na to matantuin hinang yaon nakaamo at wala, na inyaon subay na to tinggalan. Di kita nin sumuok, sabab di na to kaingatan uno, bag kita himinang haon, parkala, aun subahat niya. Aun ini mapatot na to paghalian ng mga bihaon niya. Nabiya din na bang sa pamahiminang paimano siya, matarang na kanyang piyagmungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala, ubos himinang siya. Na, misan pa in kaaunan niya lang ta, amin makro, hukuman makro, mapatot na to dahil to tinggalan, halian. So may ta, inyaon katantan, ini bang siya makro, biyata si mga ulama, impag-anon makro, masuok siya paharam, dahil sinamin halal. Bihan. Sabab may ta, impag-anon makro, kalisuan. Nabang siya kalisuan na sin mano siya, inyang kalisuan na sin malaikat, kalisuan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, susungon. Bihan. Nabukong biyasin mo ba? In parkala mo ba long ta, amin wayron biyutang hukuman, doon na yaon. Biyasin magkaon kaw, wayron hukuman niya. Ini kumaon kaw. Sumagawa, bang mo pasuron iniyat mo roon haamin mo bayaon, bang iniyat mo marayaw, makahasil pa kaw pakarayawan. Bang iniyat mo pamangi, yadto, nagkangi na kaw. Bihan. Naamo yadto. Biya pama, ini lang mo kumaon kaw. Manjari nagiyat kaw, hangkan kaw kimaon, hasupaya kumusog imbaran mo magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inasala salwayron pahala niya, nakabaag kaw pahala, pasalsin niyat mo yan to. Bihan. Naramik yan day, sabang imaksud mo roon haon kumaon sing kakaon niyaon sabab, aon niyat mo rukaing, ini parkala, uno na parkala, ubos dumakan siya yon pa, ini haram, na kumangi na isab inamin hinang sing kita bihan. Bihan. Aon yan, ginisan deng ha mga kakaundong niya bihay ini. Bangkaw makakaon sin ini, kumusog yung pamaranan mo, inkusog akon mo rin makontrol bihan yung baran mo, sinamin kusog mo yan to. Nada kala yung kusog, ini matukay mo ito, maramo pa pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kimangi na. Nalarak na inamin kuan ito, parkala ito. Naamo yan, in mapatot paghalian, sinambok, pahambok din kato tanyo. So, inyaon katantan, ini, sa taas-taas darajat sin kabuwa pagyanon. In nasabot yan to katantan. Ini, sambatanda, sinambok, longta, Talq ibn Habib, at-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Impagyanon lang niya takwa, amin himinang kau simpagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring hasahaya sin ini ilmu deng Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya pangingat deng hatuhan Rabbul Alamin, in maksud mo nagmuhut kau sin kasannangan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'siyat Allah ala nurim min Allah takapo iqab Allah. Amoy inlaw niya tuminggal ka isab si ma'siyat deng Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring sahaya sin ilmu, pangingat deng Allah subhanahu wa ta'ala, karena sin buka mo, sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan to. Na, ini katantan, wajib yan tulong tapaghalian sinambok-hambok deng kato bihan, supaya madawhat na to, inamuin, ini maksudangkan kita piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, maka na to in rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin, labi luba na to, madawhat na to, in kapatot na to, deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Amuin siya ray, sabi nagbayta kato, tanihoy papahinang kato. Bang mo hinangon ini, injo matukay mo bihay ni. Bang kau naghinang sin marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, makadawhat ko sin karayawan deng kaniya. Bang mo isabhinang inamoy ini kangian
Biyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon mo, na inya to katani, madawhat mo, kangian da isab. Bihad to. Natungod pa amin kita ini sibuk bihan, magtaymanghod Muslim, magtaymanghod bariman, damikyan in kita yaunda diaraak kato sin Allah subhanahu wa ta'ala imapato tinangon sin kita sa masibo hangaan in kita magtawtay manghod hangaan sin agama Islam bihan ambil wayta sin Allah subhanahu wa ta'ala roon wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan laung niya pagtulong tabang kamu roon ha amin hinang sinhinang marayaw sarta pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala iban ayaw kamu magtulong tabang doon ha amin himinang dusa iban amin umato pa Allah subhanahu wa ta'ala imanan niya umato kuntarahon mo in Allah subhanahu wa ta'ala ang pamabanos na bihaon kimo kuntara pa Allah subhanahu wa ta'ala yan si pagyanon jukop na inaagama aon pa magpagawa lang niya ini marayaw hikarayaw sa wayroon kabaakan mo yaon bang mo kitaon ini tanuran madto pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon kabaakan mo damikyan wayroon kabaakan mo tanuran madto pa amin ini sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naampay niya on katantan in maghinang marayaw yan aon katantan ini tumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala labi lupa na to disyon nakatagna naghinang marayaw ang pakyasinguran sin kaywanan aon da mahasil mo karayawan deng nga mga simingod kay mo bihan dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan karayawan bihan ang kanabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dallu 'alal khairi kafa'ili in amin mangdarungan sin amin hambuk hinang biag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang paon simingod na in yaon katantan ini aun hadya madawhat kasannangan sin tao nagtagna kaniya bihan in amuin misan amuin wala niya panahinang hatadya siya amuin imambit patao pahinang marayaw nakahinang siya yaon inamin tao nag ini baita kaniya bihan makahampit amin di karagdagan in parsukuan sin tao naghinang bihan amin nagbaita dya kaw ini marayaw ini karayaw wat piag marayaw sin Allah ta'ala nasuway na to ini paghinangon kaya unahan pahiminang inamuin tao nagpasampay sin amin tao nakarungog kaniya. Nasabihan to, makabaak na pahala in tao amuin naga-suy-suy nagbayta yan to. Damit yan, impagtulong tabang, bukon hadyaroon ha amin parkala bihad to. Sampay amin tao, ini naghihinang sindusa. Suway mura tabangon bihan. Impagtabang mo yan to rin ha mga sipat, simpag yanon kabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabiyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya unsur akhaka zaliman wa madluma qila ya Rasulullah hada nusratu madluman fa kayfa ansuruhu idha kana zalima qala tahzurhu wa tamna'hu min adh-dhulmi fadhalika nasru laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taba nga intay manghud mo amuin na anyaya iban sin manganganyaya zalim amuin manganganyaya iban sin na anyaya laong sin hambuk lang ang mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inyaon na anyaya yaon matampal na kamo subay yaon tabangon in na anyaya yaon biya dining kaagi na mo tumabang ha amin manganganyaya unin lagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhinangon mo, agpangan mo siya. Initampanan mo siya. Di mo siya pahinangon siya namin pag-anyayayan to. Inyad tulong niya, tatabangan mo kaniya. Tiyabang mo, yamin manganganyaya, amon di mo pala usun ni minang pag-anyaya. Amuad to, inday ha mga ini bunga, simpag iyanon kabuka pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanalabi-labi na to, bang kauhiminang sinsun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtataudin, amuin karayawan mo sabab bang lipat manglipat mano siya himinang sinamin kakahinang ini dahing hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikaw impanagnaan doon hambok lokal yaon lang tanag nakatagna naghinang sinyaon ang pakausinguran sing katantan aun yadto kabaakan mo karayawan dahing ha
Allahu subhanahu wa ta'ala. Sababin nga ito piyag marayaw sin Tuhan na ito Rabbul Alamin. Amin piyang hindu niya, piyang daakan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam papawaytaanin umat niya. Bihan. Nga amo yan to. At deng ha mga biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya man daa ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujurin man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنِ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo imanawag-tawag, pahinang amuyin atawa maun pa amin hinang marayaw. Hati niya, maun pa amuyin kasabun na lan ibutang tana. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas amin taon nang darahi pa amin hinang yadto. Na, damit yan daysab, amin tao miurol si mingod yadto, makabaakse sampay dumatong inadlaw kiamat. Bang masimasi himihinang intao, iuurol nila amin kakahinang yadto, di karagdakan in suko sintao si mingod. Haamin suko sintaon timagna. Kati niya, bang aun doon haon, kabutang mo mga hanggatos tao. Hawak to ko nagtagna sa inyaon. Inanggatos tao yadto, himinang biya sinhinang mo isab, masi-masi aun bahagi mo, bang aun na isab si muno doon haon, nag-iibuhan naman siya, insuko sin nagpanagnaan ito, katantaan ito, diin in tiap-tiap hambuk, dahil nga mga himinang ito, karaywan biya din imbugat na lang, tahimutang ta. Bang sa upama, imbugat sin amaliw ng kakilo, hambuk tao. Ampa, aun nakaagad kayo mga gatos tao. Na inkay mo, hanggatos kilo magtuin, suko mo. Inamuin hanggatos tao yan to, hang kilo, hang kakilo, ito rin karagda kanin suko nila. Kanila rin to. Ihan. Naramit yan, bang ibang yan to isab, nakahinang biya sinhinang mo, namit yan mahuli rin kanila, inyad to, madawhat nila isab, inamin, lipat mang lipat karayawan nito. Dahil ha mga hinang nadamik yan, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw nakahindo hamano siya sin hinang amuin kalaungan, naramik yan da in kalaungan nito, makahampit in tao nagpanagnaan sin kalaungan, dahil hahamin si mungod kaniya katantaan. Kaya na si mga jimadyato hajaman na to ini. Mataod tao, amuin hipagbansag nila pa amin hinang yaon, bat inyaon marayaw hikarayaw sa wayron po nan hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kawaakan dahing hasahaya sin ilmu dahing hatuhad Rabbul Alamin. Maana niya wa dahing ha-Quran way kawaakan mo. Dahing hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron na kawaakan mo. Na hasababed to inyaon katan hambok dahing ha mga kaputingan. Na inyaon damikyan. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Bihan. Isiyusim makahinang sunnat. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnat marayaw. Piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan siya tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan damikyan ini masi-masi bangyaon hihinang yadto magtataod aun mahasil niya. Damikyan da bang aun himinang sunnat haagam Islam sunnat sayyi'a pagyanon damikyan bihad to raingwa niya bistahon da kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala pakangian. Na bang sa upama inyaon katantan ini mataod na hadlaw akhirat di na matimbayin suko ni batsen nagpanagnaan. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat Quran liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa awzaril ladhina yudhillunahum bighairi ilm. Amin tao nagpanagnaan naghinang sinamuin kasalaan sunnat bukun amu piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hiluan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala imbugat sin amuin ini kangian long ta panagnaan hinang niya using katan si mingod yaon hiluan madto pa amin nagpanagnaan naghinang yaon didto ha adlaw kiyamat. Bihan. Inamin bugat niya.
Naamo aning mahunit. Ang kanaing kita, pag ianunduhan ni, aming kapatot pag ianunduhan ni, pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay natutud hatihon marayaw, iba't ingaton marayaw, uno yung piyag mong garisin Allah ta'ala. Uno yung piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, uno yung piyang daakan. Uno yung piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyaon katantan, bangkaw ri mutas day namin hinangyaon. Amon hadya hinangon mo yung piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in kita salamat dahil mga ini laong ta kasaan dahil di halaw man sin gumi ini. Na damikyan iniwita doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insuy-suy ini laong ta biyita kato hambukin nilang niring ha mga gusi dahil ha mga gusi. Ang palong ni inggusi, aun siya kunsi. Na, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nung niya, patuba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair, mirlakan lisyar. Bang biya kato, biya luparagbos panghindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karayawan, kasannangan ng mga ipon, amin hinang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kunsi, miftahan lil khair. Siya in kunsi, hinang siya kunsi, sin hinang marayaw. Sarta hinang siya kandaro, sin hinang mangi. Hati na umukab pa hinang marayaw yan, biya sa pantun niya ang kaniyang kunsi, sin marayaw, uwos biya sa pantun, natambol din doon kaniyain, ini hinang mangi. Na, uwos yan tugyanapan, long niya, bihan. Ini wawailun li abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri wa mirlaqan lil khair. Siyuk na ansin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhamog ipon amin law niya hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala kunsi siya singkatan mangi iban kandaro siya singkatan marayaw. Namonti mangi. Ini biyabay asal kato in amin lawan niya, hinang marayaw, iban sin hinang mangi, naaw nin pion taroon. Natanto in tao takakal, amo yan pion nila in, labi marayaw bihan, labi-labi na piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pain ini katantan, mga palanggungan haakama Islam, na di muhi katapok. Labi-labi na in hinang ini, di muhi katapok. But, in pakaradyaan lang ta ammal hinang sininibuhi na inyan palahilon sin Allah subhanahu wa ta'ala diha kwan halom sing gumi ini. Sabab mahita di palahilon hasupaya ini kakitaan si manusia haunuron haon hindi manjari iban sin manjari. Haunura doon haon in mapatut singuran iban sin di mapatut singuran. Kad nabiyita doon haon sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, riwayat dengan Imam Ahmad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma laysa laha babun wala quwwa la akhraja Allahu amalahu lin-nasi kainan makan. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang law niya ini inhambok tao na kahinang amal. Misan pa yung kaaunan sin paghinam niya amal yaon, yadto siya halom sin batu pilaras. Halom sin batu pilaras. Way misan lawang niya, way misan gauha niya, pagubos lang niya, doon hayaon. Pagwaon niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amin bunga sin hinang niya to. La akhrajallahu amalahu linnas. Pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbunga sin amal niya yato, pamano siya, kainan makan. Kuno-kuno na. Pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pakari hadun niya ini. Hindi pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan in kita amin nagbutas na kita iban sin kalasahan ta. Ito na halawang pakuburan nila. Pasampayon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala madto kanila. Biya din nangyari kita sibu halawang sin dunya ini. Ito na miya matay na sila. Sa pasampayon sin Allah subhanahu wa ta'ala madto kanila. Inamin bunga sin amal sing kita buhi. Yari kita halom sing gumi ini. Biyita doon haang. Laong niya. Anna a'mal
al-ahya tu'radu ala aqaribihim wa anna a'malul ahya tu'radu ala aqaribakum wa ashairakum min al-amwat fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghairu dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Kita mo long niya bunal to din amal simbuhi para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala madto pa mga kampung mo masuok kay mo iwan sin family mo amin yadto na miyatay na sila halam na sin pakuburan nila bang in amin bunga sin amal mo yaon bat karna marayaw dumatong madto kanila pang mga nawapat yadto kampung mo masuok kay mo hipagkukuyag nila dito halam sin pakuburan nila kuyagan tood sila nabang laong niya in jato bunga sin hinang sin buhi diha laom sin gumiini bat amin ini sulang niya unin agi sin mga tao miyatay na yadto manghindua sila pa Allah subhanahu wa ta'ala unin agi nila Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah ay mo na sila pataya sahingga ini kahidayatan mo na sila biasin panghidayat mo kamo biasin ini panghidayat mo kamo ini hati niya pagyanundunan para tungon madto pa mga amin miyatay mga bariman dumatong kanila inamin amal sinbuhi mangi marayaw rumatong madto kanila nabiya din namin yari kikita amin marayaw sin mangi biha amoy in imian kau in amal yaon marayaw hikarayaw pag-ubusway rumpuunan deng hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyad to amad to inhambok deng ha mga ini makabuka deng ha mga ini kakahinang mapatot na to paghalian karna biya na simbayta takain na to impag ianun takwallah amin paninggali singkatan piag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala ri manjari hinangon sinhambok muslim mu'min da hindi hababaw singgumi ini karna impag ianun doon haot ini pagmabuka amin biya kau himinang taming sing ginhawabaran mo dahil amin hinang pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mahinang mo taming dito halugal daratungan sin mga tao sumusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kau naghinang taming dahil di halaw man sing gumi ini hadlaw akhirat tamingan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala di kau makasuod magtupaamuin ini lang tapakaradyaan di mo kawayaan dahil dito hadlaw ganahan na nabihad to mga palanggungan ha agama Islam naman jari mga pakaradyaan ini subay na to yan turayawon in ini pakaradyaan na to labi-labi na mapatot na to hinangon magtulong tawang doon hay ng marayaw magtulong tawang doon hay ng marayaw amuin pag ini isun-isunan pagbisarahan uno'y mapatot hinangon sing kita bang aon doon haon wala nakaamuin hinang nasuway pag inu-inuhan simala sa kaniya baitaan siya ibaitain ini na wala na siya na nakaamo yung mga hinangyaon na yoko maningod singod hinangyaon sabab bangkaw maningod singod hayaon makalamod ko rin natumpukan si mga tao amin singuran mo yaon but bebaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo asal yung mga yan kata na amura kumaning kaibanan magdukal isab bang sila patumtumon bang sila pahalion ding ang mga hinang di manjariwihan gamandukalan sila ba't bang ito ini aun ini pikilan nila marayaw ka man magsukur sila pa Allah subhanahu wa ta'ala was magsukur pa tao nagpatumtum yung niya marayaw sabab muna in pakaradyaan susungon sing kita na inyang katan makabuka ang kanay mga salapos sali mga sila nakauna rin kato labi-labi na yung mga family nila kaasawahan nila bang numaog na yung banan nila ring habay nila bihan magpatumtum long niya pagkakauyan numaog na ring habay kaya na manglag kabuyanan na tumtumahadya ay mo kalupahi kasandalan na mo inhapdi sa hindi na mo kasandalan ng kayo halom sinarka
Kasandalan na mo inhapdi. Imana ni rangkaw manaw ring haba, mang lago saha, sugay in usa lawakon mo halal. Sa babangindahon mo pa family mo, bukon siya ring halal, malapay sila. Sinamuin kwad. Namuti ni pagpatumtum nila. Bihan. Sa bablong niya na, impaso sing kayo, way ron makasandal ka niya. Way makasandal ka niya. Sing kayo. Ayaw kayo halam sin narka na. Misaning kayo rin diya halam sin dunya ini. Hamo ka dyan anak bagi daw ni santik mo maripakingking mo yun. Hindi mo saan kasandalan. Si milawak ka. Nabi adin na bang amin, di na maghugnay namin lablab niya. Doon. Matunaw, matumuk imano siya, mahinang abo. Yaon nagsisilawak sabab di na wayron nakamatay. Buhi na sa lama-lama. Yaon nagsisilawak. Matunaw na yung pamaranan niya. Mahinang naabo. Sa buhi da. Biha. Ubus yan to. Maubos yan to. Matunaw na hinang naabo. Kunon na siya magbalik. Gantian na isang simba ko. Biyatasin Allah Ta'ala, baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Gantian na mo na isang paisba ko. Hasupaya ka na naman nila to din bisa sing narka jahannam. Biya-biyan na jahad to. Biya. Nain yan, biya biyatasin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nain kumahakad na alhamdulillah, na hindi, na wayron mahinang ta. Mang sila rin kumahakad. Nasa abed to, tuway na hadya, inbiya mga kita, bisanda kuman mang hindua apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, uman mura-murahan biya mga ini mahinang sabab dahil pagdua ayat to tayo maun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maaon ha antara na to inbiya mga pagsumadya, maaon ha antara na to inbiya pagtayma-teme, isin katan marayaw, piyang marayaw sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nakalo-kalo yung mga yan to, mahinang sabab long ta ini makasod kita roon ha amin likusan si pagyanon nagtatakwa pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam waj'alna hudatan muhtadin wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibina wa fi jannatika ta'min wa 'adzabika aminin. Allahumma amla wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.